Slava, poznata još i kao krsna slava, krsno ime, sveti, srpski narodno-crkveni običaj i posle Vaskrsa i Božića treći najvažniji porodični praznik, uvek povezan sa danom određenog hrišćanskog svetitelja. Ona je toliko karakteristična za Srbe da predstavlja znak njihovog prepoznavanja i identifikacije. Slava se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, a 2014. godine je upisana i na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Neizostavan običaj vezan za slavu je priprema posebnog hleba, odnosno slavskog kolača. Slavski kolač ima funkciju da ukrasi slavsku trpezu i da naglasi značaj krsne slave. Zbog toga i treba da bude lep i treba da bude napravljen od srca sa željom da nam sledeća godina bude uspešnija i bolja u svim segmentima života. Obavezni elementi na slavskom kolaču su krug od pletenice koji nam predstavlja simbol večnosti, zatim krst koji nam predstavlja pravoslavlje i slavski pečat na kome piše Isus Hrist pobednik. To su nam obavezni elementi koji bi trebao slavski kolač da sadrži. Pored toga stavljamo simbole koji sad negde predstavljaju našu želju za boljitkom. Pa tako stavljamo klas, grozd, burence koji negde simbolizuju da sve ono što radimo bude veričetno, da bude uspešno, da donese prihod našoj porodici. Knjigu stavljamo sa željom da naši mlađi ukućani postignu dobre rezultate u učenju. Tu su nam i simboli koji negde označavaju sreću i ljubav u našoj porodici, kao što je par gugutki, kao što je ptica, odnosno golub, koji predstavlja želju da svi naši ukućani budu slobodni u svakom smislu te reči. Slavski kolač trebalo bi da se napravi od beskvasnog testa. Slavski kolač bi trebalo da se napravi od kvasnog i beskvasnog testa. Kvasno testo nam služi za osnovu slavskog kolača, pravi se od brašna, vode, soli i kvasca, bez posebnih dodataka, a beskvasno testo nam služi da napravimo ukrase. Ukrase normalno možemo da pravimo i od kvasnog testa. Normalno, običaji u izradi slavskog kolača se razlikuju u različitim krajevima naše zemlje, pa su tako negde slavski kolači kitnjasti, znači imaju mnogo više ukrasa i ornamenata, negde su oni malo jednostavniji. Za razliku od većine običaja koji su zajednički za ceo narod, svaka porodica odvojeno slavi svog sveca. Sveca sinovi nasleđuju od glave porodice, obično oca. Ćerke nasleđuju slavu samo ako ostanu u kući, udate žene obično slave muževljevu. Mnogi Srbi pridaju veliku važnost slavi, uvereni da ih je pravoslavna vera kroz vekove održala i očuvala, te da zato i oni treba da čuvaju svoju veru, ne kao običaj, nego kao svesno ubeđenje. Otuda i narodna izreka: gde je Srbin, tu je i slava.